wira witu wothe watuika watu nenie kumwita riu kuria kiehere nenie gwitana ona ni murata wakwa nige tondu ndenda guthi kwa muthenya ungi no rege kuria tondu ni ngukurenga waga kurenga. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, family ya our hero, aheshimiwa atongoria meguku Bishop Nanga na Bishop Eliade meguku na Bishop nwamenya ndi mundu waku ona ni uyu uguo anu nginya Bishop Timothy Gachagua ni mundu waku Bishop Tiorata na kumarira wa twatiganire ngari ya ngoragwo nayo ni ndagire na federa na ni federa tigasifu kwa ni kajani ogiriria tu ndio akanyemu kaukajibu kwa mbele ya ngani yako kana ujua ndoto bas nimekuja hapa leo ndio wa mbere usherekea our hero na ohoro wa bata muno muthenya wa muthi kira utumire nyime kula gwito Kiambu ni tondu muthurio we haha mbere itu is a representation of who we are as a people. Andu akwirutira wira, andu akio, andu akuria thirino yao na tugukumuranga especially tugukurwathia. For me jugire guma Kiambu njuke guku because this is really the embodiment of who we are as a people. Tutire twatuika hoi, tutire twatuika andu akurira mundu othe aimagaraga agathi. I owe a lot to this wathia. Athuria maderete nini ya guku wana Munga here, my father, athuria ingi muno Jim Nambaru hedayo ko muthenya wa sandi kule mwene wa Kenya Njeru na ndaiga guku gicaiki ha gitagwo Nyagatugu ni giko igira thini wa history is the richest village per capita in East Africa. Ati mbeca iria ciina Nyagatugu cia Munga no cihiye githeri na ikoa citwaranĩirwo hamwe. So therefore geruta githomo kinene muno no hora ukode guku wa mbere muthurio ndare athoma na basari ndare ayo basari athuria ya Munga na yangi magetha indo ona gutie na kindu tago CDF mutiri maikara kona ile makajia kurira ni tuhinyiririo maimaga magathi ugithie na ile ukore nyumba yothe ina ritwa ya nyumba ina mwaka rwathia 1971 ukamenya nyumba ya Murang'a na ni arwathia county imwe ati muthenya umwe ni yakombagira bũrũri wa Tanzania mbeca. So therefore twirute na githomo kia muthurio riu haha riu ndaigua nginya Veronica Maina my friend senator marorania na speaker Mukuha Veronica igati ona uyu ni mama na ke nginya niguka guthii mundu la kuthithania nao nginya la matale mamu na matale mamu ndaigua garana wako haeta gukuria county secretary na ndaigua muno ati mutumia wake ni mutungatiri no kuria ke ngwire umenyege hari ukiaria ko muthurio ehokaga ndutawe ndangiakire maundu mamwe akite ta sabu na njoko ngoro umenye hao kamenya hari ori hao nguo furi no yetuka na tolo yothe aria kanitha na masali ya kanitha tukere tu hamwe naguo tolo ni gutu tuweka atia tugathie kana itugua ndoito tukayataga ka balance akanitha asa bina joy tugathie tutanjio tuweke tukendoke muhamo tunogo nginya uchumi wa furi weka atia owo ni habere raigua andu angi muno atongoria maria aigora kumwira andu itu please ni undu wa gitio kia muthuri uyu tutigatuike andu akurira andu agwicokia ni nyendaga andu makirira ni undu wakwa ndiraga andu ni ngina ni andu aria angi no kirenge yes abotige runa ngite ibuku ria ruka turenda ubora no turadi ugo kawa wotu Gagina Efeso nuko akiragereria bishop wako kwa giteko wa ugo jire leo muthuri tawa kuya agweta aiga horo na iyo fuza tutunyite ni ngofi kuni kurira kuria muthuri uyu wetago Gerald atangĩtĩkĩrire na tujugu
tuka adwa ka experiment na adwangi kakule no iga na ilo filtone yanire muzuleta ko igare akiro kama wali obuku wasira jeli moteso kana mudu na no amwa ran no ahuko let us not stop lying tutile ko hania doito wala tumethirikali ndaigua kihogia kiuga deputy president tutegina kena oenda imethirikali tutagio please na nyingine kaitwambe tugiatiria roito tukaba tugetia maciaro makuye tuikitie tutaba kuteiguga hau mbere hagathia atia riu tutondo anjoke tukimera maikie kurani tutimere farasi ociku tutimere mai mao meku tutimere kawa kaogeku andu aya matiri mamenya njoki no uga tukahenia andu angi kumahenia hetu ciothe me am not going to be part of a leadership that is going to cheat our people, that is going to lead our people astray. Na hizi tutitoka madhafu makogwa leke tobe tobe kireto tokirie kura mutaraba gutuira kireto kona ko mbere kito mradi mwana mwekega muno makofi kwake. Sasa ni deputy president na toko